Hukaita nende kiara kiruko kiria kiri nkunga ntere chibore ni gitwikite kironda kenkuye kiria kari na wekira uturo bo watine na kinyogima karibane bedrite bakiwa kirumba kiria bedrite baiturani yake ko miaka nende ni kibaete mirimo ya asma bakenda thirikari dire chwira kiara kintaira Hakimu Tegi na madata ya kariba Akariba nkunga barabature karibu na kirinya gya kugera ruko muthituni wa nkunga ibakueta kinyamara kiraba gukurukira kumania na kirinya giki arankuruki bakugangi twikete ichirio biao bya kirantugo tumba kweza wikoteri ara kiarene ngi goko tumba nya kuthithia biatho twithithiria gardens na ndino kuona itugweta extra cost ugo wina kiatho ga togaikia ina garden nyane uthoni athoni nyabate kweza bamenyanja no ntobwae utumba kureta athoni ngi no ngabukara ngi tumwekoro kwa gwatire ni thine ekibara kuma tukwija na joro ntobwa thine we nawe kwa kiamaratasi jau mwekoro kwa au tore inya daktari ungi uri amuringa thimo utuko akeja gutu akamureta ndagora kumugira agirikite ko nande batu te fainda tona agirigiara na keu fainda tona ikorejanira ngina irio personally oni no kunya sauti ekwa utuko ndama wako breathe in no ntobo akeo nkaingana ba especially kwena ruo kere kunyotumba gutira ko conducive amwe na bobonda wirito magiro kubwirira kirinya giki nitwekete wati kiria kariba bana kubawatithia mirimu etakwora arende rombari thirikari menya bura yomba kubatete bakuma kinyamarani giki kiara kira menyi gikugirwa so smoke iria irizania na chemical iria cia ndawa kwau ni kwathiri uturo bwetu na inya muno na inya sana kwau atukuga ntura izi nitegerwe ture no ithithwe manto amengi muno ndawera betaba kanisiprengi ekaringwa igacoka na ndeba kekira kiviva karinga kiviti mgitogi kira keja watu anakaje sibana umia anta bakarara badetoro na bukata kidabu mbekana bukata skuru bukateka twana tumwetu ito chenje kenya sura konto bakudira ito agitira bora ito akatulite ito ire makeria ara kira mpombe go propose kiara kiutaka kiumbi kuthamwa no ntobora kinene na already an established facility ora mpombe ko propose waste management kono utumbe go separate plastics metal na te ana baba nkonga bete kwenda ya nto baba koru anto over 18 years kyo ndenge enda korombera ntoreje nkunga kumagi shwombunge kya bore ngiripotera ndeto cha weru nyokambita gaki Mutegi.